Titiang Niputu Widiana, Pinaka Penyuluh Bahasa Bali, Provinsi Bali. Sane Medue Amongan ring Desa Padang Sabian Raja, Kecamatan Denpasar Barat. Sane Mangkit, Jagi Ngiringah Ida Dane Sarang Sami, ring pepelajaran sane mangga seselan. Tujuan pepelajaran puniki mangda Ida Dane Sarang Sami uning ngenening indi pahat seselan lan imbonya. Seselan megena ring tengahing Krunelingga. Nanging wenten seselan sane megena ring ajeng Krunelingga, yening Krunelingga punika mapurwa antuk aksara suara utawi vokal. Pahan seselan luwere seselan in medue kawigunan nguangun kruna kriya linaksana. Contohnya nih, kruna lingga ucap boleh seselan in dados inucap. Kruna lingga surat boleh seselan in dados sinurat. Seselan medue kewigunan nguangun kruna kriya lumaksana. Contohnya nih, kruna lingga seken boleh seselan dados sumeken. Kruna lingga turun boleh seselan dados tumurun. Seselan medue kewigunan nguangun kruna aran. Contohnya nih, kruna lingga tusuk boleh seselan dados telusuk. Kruna lingga tapak boleh seselan dados telapak. Seselan medue kewigunan nguangun kruna aran. Contohnya nih, kruna lingga gigi boleh seselan dados gerigi. Sane mangkin indayang rereh kruna ringsor sane sampun boleh seselan. Inggih Ratu Ida Dane Sarang Sami punika wau ngenenin indi seselan. Ring rahinane benjang nyantos puput rahina sukra pacang katur ngenenin indi pengiring miwah sane tiosan sane mapekatan ring kruna tiron. Inggih Ida Dane Sarang Sami manta sapunika pepelajaran indi seselan rahinane mangkin dumugi memberikan Puputan titiang antuk para musafir. Om Santi 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 Om.